tama. Valentine's Day man karon. Ako na jud ni ipagawas akong gibati sa iya ha. Kuhaon sa na akong bulak dito abi. Kinsa man to? Uy, ikaw man din na dong. Kaila pa ka sa kuwate? Ay, ikaw man to sa unang nagpatuli nga ni Dagan. Nagunsa man ka diri adong. Bitaw te, ikaw ra ba jud akong giadtuan diri ate? Aw, ako day mo ang giadtuan diri. Alisa dayon, lingkod sa diri Ay diri ara ko te kay maulaw mo ko sa imo ha. Anong maulaw man ka sa kuha? Adong unsa day mong gikaulawan sa kuha? Bitaw te, naanta ko ihatag sa imo ha ba? Unta magustuhan nimo. Ay, unsa man ang imong hihatag sa kuha dong? Flowers for you. Bag-o pa ni unta magustuhan nimo. Ay, tinuod ka dong. Kasweet ba aning bataan ni? Salamat kaayo dong. Cute jud nimo ay. Salamat. Pasado jud akong diskarte ba. Wa jud sipyat. Unsay mo giingon dong? Ay wala ti ay. Gikilig manggug ko kay guwapa kay ka. Ha, gikilig ka sa kuha? Kabata pa nimo, kilig-kilig na ka? Unsaon taman te? Akong kasing-kasing di man jud mapugnan. Ako yawa sad nimo oy, kabata pa nimo naging labinlab na ka. Nya natuli na ka. O bata palagi ko te. Unsa man di dautan te ug nakahigugma ko sa imuha. Unsa nahigugma ka? Nya bernes man karon nga man ka ni eskwela. Gituyo gina ko nig absent to kay Valentine's Day karon. Hoy daw ang Valentine's Day para ra man na sa mag-uyab ug mag-asawa. Ikaw bata pa man ka dapat nag eskwela ka. Sige lang te, mag-excuse man ko kasabot man na si ma'am na nahigugma ko. Kang bata ka basig madamay pa ko nimo. Oh, yuli ni sa inyong balay hatag sa iyong mama. Ay te, para sa imuha bay na te. Ako bing gibuak akong alikansya para mapalit nako na. Lantawa ra nagsayang-sayang ra jud kag kwarta gipalit pa nimo nig pagkaon mo dako pa ka. Ay te, daghan magay kong pagkaon dito ah. Ang ako lang matagan kag bulak. Paghilom dong oy, wa pa man gani ka katanggalan nimo ang muta. Nadi kay muta te. Kung gugo ka bulo na mo di mong gusto. Unsay gusto patuli sa didto ana ni maho na kang tiktik. Oy kalain pud mo te oy. Ako manigugasan pag human akong ihi. Yugasan nang husga mangani ng baho. Bitaw te, ung sugton ko nimo. Imuha na jud ang tulo ka buok punuan na lubi. Wala ko ilabot anang lubi nimo dong, dili nakabuhi sa kuha. Bitaw te, ug sugton ko nimo karon. Ug patuli jud ko ma. Partida apil pa nako akong papa. Lantawa ra apil pa day mo ang papa pisot. Psst, tinuod do nga pisot pa imong papa. Oo te, natingala gani ko. Naka-helmet iya pero way motor. Aw ako na lituli sa inyo ha dong. Da, kabalo di ka te. Oh, kabalo lagi ko ako mangganing nagtuli atong kardong. Ay maulaw mo ko sa imo ate ay kay basig makita nimo akong tabadidoy. Anong maulaw man ka kagamay pa ana, di pa bito na musukol? Unsa di mo sukol te? Nangapaslot man gay akong palad. Kaya hasta ang isuga. Ano nga paslot man na dong ginadala-dala na pud siguro nimo tong kalendar ni Ivana. Lah, kabalo lagi ka te. Aw alangan katong manggahan na mo dito, dagan man kayong kalendar nga gisi-gisi. Kapila day nimo gamiton nimo hangin day palad sa isa ka adlaw. Sa isa ka adlaw, kalima. Plus 3 sa gabi eh. Mauning nakabalan niya akong kamot oh. Ay bantog rasos dong, undangi jud ang pagkinamot kay makalaylay nag itlog.